Karbi Anglong angkang KLT kilik padopon. Karbi Aronbarim riksang nangpo amen pen kivangji bhom kuruarni bhoi hansia rongalong ingpuponpo. Karbi Anglong angkang along KLT kilik padopon. Kacari ponji mate kepang riponji aphan anotin aningkang sam abang pu abang pi aphan kasongwai ajakong madu along tado konsepini phai kuni phai khini arni habar ke hat ele along ta puloni harmon club along KLT mate Karbi language teachers along arpu kini aphan kilik padopon tanglo Karbi Anglong pen long tiadin kaceparai pon atengci bangso kilik padopon labangso kilik along bang ingkoirap sirkep abang pubang piatum cepat edon lapen bangso kilik ke pada ramadhan lake dipu hawar ke hat buka jan lapen hamen along si kilik pada pon lapen bangso kilik along ke hai pon abang pubang piatum ke KLT mai pu kimi dhon sing be Karbi language teachers dun mai pu pujari rohpi chunbang bir sing teron dun chunbang dilip teron bihin chunbang rajan dogbi organizing achunbang Johnson teron magazine achunbang balaram dogbi Pajatang achunbang Rajan Teron Jutang achunbang P Florence Teron P Lapen Sai Hem achunbang P Julie Terang P atum lo Foloni pen Mirzeng Hanse lapen langhin pen Rahul Teron report Karbi Daily News Harakadang regional long mane all Karbi Anglong si KLTA general conference ke toiglo 2022-24 labang sa fancy ti kiti. Exactly. Jadi Harakat regional pen bangko an ne. Harakat regional pen mane total all Karbi Anglong candidates si bangko resikep. Bangko resikep. Songbong pen bangko an tum si hai pon ne. Labang samong pen bangkep tumpan pahay pon ilo nil tu. Ente la dak nani tum pini dak ke doke bangko an tum la pen PPR putun hai pon dak Harakat regional pen bang. Harakat regional pen ke hai president arpo hai iglo. Office secretary arpo hai iglo. Lapen ako kosan po magazine pen ta hai pon iglo. Office secretary ta hai pon iglo. Lapen finance ta hai pon iglo. Karbi Anglong ka total vote ke 819. 819. Hamren lapen difu lapen bokajan pen Harakat regional. President ke nil tum dakle pen leke hai gali lake west lapen hamren regional pen se hai lo alang like dhonsing be poilo president ang hoi se hai pon chun bangke birsing teron alang li bangke bokajan regional pen se participate deilo alang li hai pon vice president alang li pujari rongpi alang li ke 302 pen se hai pon iglo ako adun thu do thigla general secretary birsing teron alang li 356 abut pen je pai pon iglo apen AGS assistant general secretary alang li dilip teron alang li 356 pen abut pen sai ako adun thu do igla financial secretary Rajan Togbi alang li 259 pen se hai pon iglo apen ako adun thu do thigla organizing secretary alang li Johnson Teron alang li ke 346 abut pensi alang li hai long pon iglo lapen adon publicity secretary alang li Rajan Teron alang li bangke 372 abut pen long pon iglo lapen cultural secretary alang li Florence Teron P alang li bangke 268 abut pen hai pon iglo lapen adon thu kijusi office secretary alang li Julie Terang P alang li ke 330 abut pen hai pon iglo la Harakat regional an bangke haroi sira poke aben all Karbi Anglong pen bangke sob total bangke 330 Inte jak ko ana voting kan do nanti. kodak ledak nah ada 245 ni do mo La Harakat nanti nali ko PR pu ben nali. nili office secretary Itu nali men ke. nili men Julie Terang P Terima kasih ini produk sini kami sering pun boh. Non ke mangku ada ini contoh sih aku apa keplang PK manta ini buat karena produk sekian wajib di mangku. Jadi kita bukan hai pun lo, nasi ladak hai pun abang ke
lidak ke harga di sana kan cuma naik loh. Tema ladak bangke lampai ke lidak 200 above puluh tapi sini ladak kurang loh. Nanti nale kopi atau bukan cepat pun lo. Jadi din ring mah aku cepat loh. Beri kita mata ke altan din ring mah aku. Banyak sekretari. Karletang Sarthelek Thiamen pen Kongju Kathoi High School Pathu Aklaman Ongke Chengsi Oveching Tour Knockout Championship Kapathu Chengpotang lo. Phai kuni ne phai Asia ne gangsam por phai ke thamra chitim apor malom pen lang pher constituency ke par lo Kongju Kathoi High School Pathu Aklaman Ong Karletang Sarthelek Thiamen pen ke Chengsi Oveching Tour Knockout Championship Chengpon. Bangso long alhiaman peng pen Karbing Tan Mas Council Modoram Lekhe Bokule Municipal Board Chairman Hemsing Teron lapen ke Ongdung Manteng ke Dotum Chetongdon. Bangso long EMFC lapen langfer BJP Mondol FC ang bongsi patupon lapen bangso patualong. First half akhot EMFC aton goal hin hablong monta. Second half akhot ke langfer BJP Mondol FC aton kachiting par pigajok goal thap tuget lo. Bangso ajok penangan apor patu etpen apor abang jutkok ajok try breaker patupon lo. Bangso try breaker kapathu akut EM Modoram Lekhe mat EM FC atup kachiting partu pick ajok chephai pathu kolong kaji pen jirsong singnar lapen foloni pen mer ten report Kavi Daily News Ame lataisi somara tum han hedi kihung mane khela na pachiung ye pachi ni le pachu dun lo nile pachu thea ri din lo prang school life pachu lo college life pachu lo ampar ke pinana ri din lo pachu te lame anan pinana ri din api lason ke pachu lo bang nile ta ko mane ning ko so ke chama tha da bang ne pachu thu ya ro te aprang ate ke bang chu ji enta Oveching Tour akla patum nile ko apan Sikimo pun labangso nilipo apan amen pera konsep ini lada juga saya patok lamno ini cengsi patok lamno mane labangso kapatu ini pon alam heba gela lo Kacurudun, Kangtung, Litum, patu akla malong Oveching Tour Club, Kongju Kathoi Hinpen. Isi kadu kami fan, kai jurune pin labang so kacurudun Kangtung lam phila puhelo. Pining ke Chengsi, Oveching Tour Club Hinpen kapatir piton. Kalitang, Sarthelek Sikimo amen pen pining ke Chengsi. Labang so football kapatuala. Litum kacupha, konating pen ang setongdun. Itu lang perang kang pen kibang man gitu. Cingho, hilang patu cingho dapat. According ziratum, labem, pilih terang so kapat hulung. Kacut hap pen nang sendiri tu bapak jadi sore. Jakong orang nang pidun pen, labang so, pilih kesengsi kapat hulung. Kacut hap politing litum lang perang kang. Rumasar. Kita geding kleng sarto risoi jam. Pia pulun pen senglo. Pilih labang so kapat hulung. Kesengsi nang litum kadu kare. Aliralun nang pidun penapot nang litum kadu kare pan sita me suri kaju de tin. Litum Oveching Tour Club Kongju Kathoi hin pen nang litum pan suni griglo. Toro do niglo. Alang litum bori pon pen pini lada pachu akla malong bipon te palang nang litum hem kimi mate hem chikim ikpoma nanitum dong si non hem chikim ikpo polotang te nang litum Nogao hojai longka na khelo hem kikim ahormu ke nam jia phan matha nangelo nang litum adung het kedo dongmuka ahithi along Hanse Brothers Hardware akulat along nang litum homri ramignon joy ke pen tapan anam ki jumpen hem kikim ason amung longponi ekpo Humrida Mignon MS Hanse Brothers Hardware along naletum ahem kachiki mahut akenang so ahor mujong sedang letum nangji polotang te MS Hanse Brothers Hardware akulat along Humrida Mignon naletum bangso akulat along pen adam jum hek lapet mesen pet horm long ponekji naletum bangso MS Hanse Brothers Hardware akulat along pen kelong ponji lake mesen atina plang mesen arot mesen aquel mesen akalar semen ita fan light bulb switchboard wires hehui pen cheng lok nang nitum ahem kachiki mahot kupi ason ma kenang ji or muan ke MS Hanse Brothers Hardware akulat along lokpon ik etpo
Nang le to makenang sot polotang de joy kipen ka homri dam ji aphan 7002746330 along homri non. Karbi Keita Kekang Timapotsi Methangalam ki Jutang Jupat Nimrokomdo Karbia Kelong Nimrokom Aronbarim Pulote Hongharia Dhorom Barim Heno Lasila Bangso Aronbarim Pirthia Danglong Riksang Nangpu Amenpen Mahamaya Constituency Dongmukak Boy Hansi Arongalong Kevangji Phaikuri ni Phai Trok Bhomguru Arni Kangpua Jame Kedeng Ponjipura Kurupo Wilson Tiso Ahinpen Karbi Hampangasong Kido Anchitong Lungpe Jiaphan Amithanga Boha Longpen Juningli Padupon Lasonsi KHYC KHMA KKCA KHDA HDA HYC Lapen Kapre Dhorom Nimrokom Kachinghon Hampangasong Do Anaphan Juningli Padupon News Text Report Karbi Daily News Kardom Nili Kachinghon Nihang Nijang Nirep Nitur Kedoan Sumsi so karbi karkli ka phiju ka chinghon humukang pira sinja anam haro pengyon bari the bari ara kedoan aphan si nilhin penanga chu phapon ilis to malong ri karbi along ri along malong dokmoka mahamaya constituency along ilis to aron bari baphan tirthia dangalong riksang nang men matak mang pen boyan siarong along Meka ara rohasa rosa dua sar larasa mai fu kong chumbang vidia sar isu serja pet kido an rong si tum ching room si ser bong ching mate bong sumbi akumlin kaselam don tinta tangi elo pusi kita nang palig lo lasika do kabistame bong kuruarni ingku ponna usialang ditum dan birtanang losi ilitum hampang asong tin Karbiong Hari Youth Council Arisujang Lapen Karbi Fumukrang Adorbar Karbi Kulusar Chingumamai Karbi Honghari Adhoromamai Honghari Dhoromamai Honghari Youth Association Sonak Taxi Ongdu Dhoromapan Kaching Honatum An Boyhan Serong Ilitum Porpai Trok Sipen Cetong Petna Pusi Nili Guru Pohit nang coba ponik lo ini tu makeman sining pirthia dangalong cikluar ni lean ini tu hempu mukrang pira senja pengyon anam baru asyang tong pali dunang puisi akemang ini tu long dulo nasir halabang so akemang ini tu non playing pon bom tang lo nang bar non guru kulak long ria sar long parasa dicu pinpo habib pinpo sarlar pengke tinggi doan kadok kabesitame andi si peli tu arnam mina Arnam aphan armena khe jutang ani bokom pan inthur ponona sining pir the dangalong yong si tu mithang adhorom aphan yong si riksang ponong lo mate riksang kontek lo putang te tum si mena aok apran si rengdok rengni pe tum doji tasi dili guru pohin pen kadok kabe aphan aron barin kaching hon litum hong hairi aron kaching hon arat kido an aphan dili labang so dili mithang Arun matin di tang aboha di tang happy ben nang itu apa nang chuding di krim iglo sikat dok kabeta cetong iglo na litum kaching honai litum mita athorom ka kadok bian tading chithelo hom kuru arni non ke bang ji hom kuru arni marlo sikat dok kabeta por phai tok si cetong igna si nili kuru ko hit benang chop ka iglo adimak long la ke dok moka boyan sero malo adak hithi adung arai si arong tadulo nasikat dok kabeta cetong iglona nilis dame bom china na ki pujin dia phasi chisik cedang pon iglo kadok kabeta lam lum tumu al hi pon iglona empu mukrang pira sinja he jume kadok kabe hem long ta sidu pen rengdok ni dona chiwara ne chikara ne chikina ne tutti rekti ke chethe dona ni si di khadi rengdok ta reng ur e ba kardong